ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani akaba ari umukino rero uza kuba ku isaha y'isatatu n'iminota 45 ahangaha ikipe y'Abataliyani ifite amanota 18 barashwa amanota 3 n'ikipe y'igihugu ya Norvege ya Haaland kugira ngo ataweza ngo ibitego 10 na bingahe kugira ngo ikipe y'igihugu y'Abataliyani ikipe y'igihugu y'Abataliyani ibone tike birasaba yuko itsinda byibuze yashyizemo ikintu cy'ibitego 10 kuzamura kugira ngo ibone tike Norvege nayo Norvege negatsindwa nyine gatsindwa kuri icyo kintu cy'ibyo bitego nyine Norvege no kugira ngo itsindwe ku kintu cy'ibitego byibuze 10 hanyuma Ubutaliyani bugatsinda urumva ni imibare idashoboka urebye ni kwabyita ni imibare idashoboka likely impossible Norvege batanye no guserebura bakibona win y'umukino heruka bahise batangira guserebura ko bageze mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka mirongo ikanumve igihumbi kimwe bahekaga mu gikombe cy'isi mu 1998 27 urumva rero ni imyaka myinshi cyane benshi mu bari muri no equipe bari bakira abana bato bamwe batanavuka nibo bagiye kwijyana Haaland icyo gihe ataravuka yari yagira 25 warya Odegaard rwo maravuka Haaland arifite no 2 arifite 25 bari bakira batoya baba Haaland ba Odegaard icyo gihe nawe yaravukaga nibwo yara kiri kwibere rya nyina bamuhindurira bamwambika baby steps urumva rero akiri kuri baby steps atabasha kujya kuri cyane rwose urumva rero ko bagiye gukora amateka generation yabo nabo bafitemo abakinyi babona bari mu bihe byiza Erling Haaland Alexander Sørloth Captain Martin Odegaard nandi mahera muri iyi minsi ariko buraho hafi Odegaard afite ibibazo by'imvura ariko basabye yuko buri gihe agomba kuba ari hafi y'irakipe y'igihugu umutoza w'ikipe y'igihugu ya Norvege buri match imwe ku yindi abamufite aho hafi adakina ataje gukina ariko ari hafi kumwe n'abakinyi dressing room ari kumwe ni kapiteni wabo guhera no muri international break y'umwaka y'ukwezi gushize kwa 10 nabwo yaravunitse ariko yabaga aho hafi umutoza Ståle Solbakken w'ikipe y'igihugu ya Norvege yasabye yuko yagumara aho hafi rero nako ni ekipe y'igihugu imenyeranye ko nk'uyu mutoza turimo turavugana n'umutoza umaranye igihe nayo imyaka ntekereza 6 kubera ko yigiyemo mu 5 yatangiye kwitoza 2020 urumva rero ni ekipe imenyeranye umutoza umwe w'umunyanorvege wayikiniye uzi icyo bisobanuye iki gikombe cy'isi barimo barashaka kujyamo ubwo reka kugikina yari kumwe nabo urumva rero azi uburemere bwacyo ikindi kandi nko bivuze ni ekipe ifite n'impano ifite burano Norvege akajya mu ya kipe idafite amazina abakinnyi bose from nowhere niho bafite ariko iyi Norvege ifitemo amazina y'abakinnyi cya kuri level hejuru heye ku munyezamu Nilandi wa Sevilla n'umunyezamu nawe ukina ukareba abasore ba Oscar Bobo Manchester City ukareba ba Alexander Sørloth wa Atletico Madrid Erling Haaland utsinda umukino ku wundi ukareba abasore ba Ryerson wa Dortmund ukareba abasore ba Patrick Berg ba Bodo Glimt ni equipe ifite abakinnyi bwongeho na Martin Odegaard mu gihe azabagarutse ni equipe ubwo hari undi musore ukina muri Wolves witwa Strand Larsen wandi wifuzwaga na Newcastle muri sama bikarangira gumye muri Wolves utayizamu utajibona umwanya kubera ko bafite Sørloth na Haaland ni equipe ifite rema nk'eshanu zibakinira kuri top level bakina ahantu ku rwego rwo hejuru bakina kandi bafite umwanya uhora wo gukina baza bakiyongera n'abandi bakina muri za Norvege bakina ibihugu bya hajye babita gute ibihugu byiganjemo za Scandinavia benshi izo za Norvege za Sweden abakina aho bakaza bakivanga ikipe ikomeye none yakongera ko ifite umutoza umenyereye uyizi wayikiniye maze n'imyaka 5 ayitoza begatabereza amahirwe nako arimo arakora akazi gakomeye cyane ubagiye kujya mu gikombe cy'isi Abataliyani ibibazo byabo igikombe cy'isi cy'umwaka ushize byuka ko cya 2022 uko batagikinnye ntabwo bagiye none n'ubu ngubu bagiye guca muri playoffs ko niko bigaragara amahirwe menshi rwose nka 90% baraca muri playoffs ibitego biragoye kubitsinda Norvege Norvege biragoye ibyo ni ibitego bye ntibishoboka cyane Abataliyani se bana nabo si muri barrage ni muri barrage Abataliyani muri no myaka bagowe cyane no kwitabira igikombe cy'isi harya bafite ebyiri zeruka rega ntago batana heruka mu gikombe cy'isi ikimwaka icya 2020 ntago bariyo n'iki ngiki bwo zaca muri playoffs ndwa no kureba nimba Gennaro Gattuso nibwo kijya mu ikipe y'igihugu naho Zembo ravuga hari abakinnyi hamagara ntibashake kuza urugero Federico Chiesa yavuze yuko uretse ko yavuze ko yabyanze mu buryo buri friendly yavuze ati twagira ikiganiro anyereka uburyo uko ibintu bimeze
agaragaza yuko nyine yamweretse ko bya byiza adahamagaye mu ikipe y'igihugu. Gusa na Musara arebye abaterani ukibwiza ukuri ntabwo ari ikipe gifite impano nyinshi kubera ko amakipe y'umuterani nayo niyo yabakinishaga kandi yose arimo arinjira mu buryo ariko impressing mu buryo bwo kugura abakinnyi yaba bamaze gukamuka muri Premier League amaze gukamuka muri La Liga kambyite gutya kubera ko abakinnyi bose arimo aravayo n'abakibona amakipe atagikeneye cyangwa akazana izindi mpano z'abakinnyi uvuye muri Scandinavia uri on top muri Premier League biragoye kuri bo iyo capacité financière ntabwo bayifite. Irindi tsinda ni itsinda riri mu ikipe y'igihugu ya Portugal badafite CR7 uherutse kwerekwa ikarita y'umutuku nibo bayoboye iri tsinda F bafite amanota 10 baraza kuba cyane ikipe ya nyuma muri iri tsinda ariyo Armenia ifite amanota 3 hagati ya Hongria ndetse na Ireland. Hongria ni ya kabiri muri iri tsinda ifite amanota 8 baraza kuba cyane ikipe ya Ireland iheruka gutsinda ikipe y'igihugu ya Portugal ibitego 2-0 ikaba yo ifite amanota 7 muri iri tsinda. Kinubi adahari ikipe ya Portugal iraza kubona itike kora n'umukino usabiti cyangwa umuntu harimo ibitego bigurisha ibitego 3 birasaba ko habamo ubundi buryo kuko buriya rega national team ya Portugal igira ikibazo gikomeye ubona abakinnyi bose bashaka gukora ibintu byabo nayo ntabwo burabibakitse nk'ikipe nkuko irasabwa win ibindi bikaza nyuma cyangwa draw. So rero ni match itari buze kuborohera ubushize hari amasenariyo nk'ayangagiye y'abakristo hari amasenariyo nk'ayangagiye y'abakristo Karuba tabara murabyibuka mu gihe Hongria yabatsinze ariko kwa Dominique Szoboszlai mu gihe Hongria yabatsinze nibwo draw hajya mu bindi bitego. Portugal kinisabwa no gutsinda gusa ni win must win game hajemo draw se bajya kureba ibitego urumva izigamye 5 Portugal Hongria izigamye 2 byasabwa ko byibuza mu gihe Portugal yabanganyije Hongria nawe yatsinda ku kinyanya cy'ibitego bigeze kuri 3 igikombe cy'isi bazakira ko Armenia amahirwe menshi baritsinda ko Armenia ni ikipe ku manota 15 umukino ubanza bayitsinze ibitego 5 ku busa ni match nkeka ko bari buze gutsinda biboroheye ibyo n'uruca abana ngiye niko mbibona ni match benefit n'ubadari ariko nyine still icyo Gerard yaratangiye avuga ni ikipe y'igihugu ubona ko irimo irakina atari nk'ikipe ntago Roberto Martinez byenarabikorera kuko ni imwe mu makipe afite impano twahoze tuvuga za Brazil twahoze tuvuga amakipe atandukanye za Senegal currently ku isi nta gihugu kirusha Italia gihari Portugal n'Abongereza oya France nonyobye ibihugu byo birimo Portugal ni mu makipe Portugal ni mu makipe squad ikabona Abongereza nuko Abongereza bakina ahantu ureba bimwe tuvuga ngo equipe ngo ufashe umukinnyi ngo wamugura amafaranga nanga gutya ku isoko nta kipe arusha Portugal squad hayo okay nimwe mu makipe araho katubyoroshye tubyite gutya gusa iyo n'Ubwongereza na France zifite abakinnyi benshi kandi bakina kuri level yo hejuru yaba ababanzamo n'abasimbura ariko umutoza wa Martinez ubona ko uburyo bwo kwigira nka kipe kareka gushingira kuri individuals byanze ikindi kandi sinanze kushingira kuri Cristiano kubera ko mu gihe hari ibyo uzamushingiraho ko n'umucyo itsinda even na match ruka kunganya ya Hongria bangaje ibitego 2-2 Cristiano atsinze ibitego byo 2 baramusimbuje byari 2 kimwe baramusimbuje kipe itsindwa itayinjizwa igitego birangira batanye nota rimwe kuri rimwe ariko n'uburyo barimo basotse muri itsinda ntago base abakipe mu buryo butagaragara kandi amakipe borosha kwa Hongria match banze baritsinze 3-2 byagoranye Ireland yabatsinze ejo bundi umukino banza bari basinze igitego kimwe nago byagoranye urebye Armenia ne kipe bafashe bakayikubita rwose bigaragara ibitego 5 ku busa ariko nyine ntabwo abakinnyi imikinire yabo buryo abapanga ngo n'abaturage buryo atamenya kubanza bo 11 beza ejo twagarukaga uburyo bakiye na Ireland yashyizemo abakinnyi bakina muri Middle East nkabangahe bakina nyine muri Saudi Arabia bane babanje mu kibuga kandi afite abandi bakinnyi tara nyinshi cyakoze bari bamisinze Nuno Mendes ufite ikibazo cy'imvune kandi n'umukino wafashije cyane n'ubukibafasha mbere ukavunika bari badafite Bruno Fernandes nawe afite ibibazo by'imvune cyo kimwe yego Bruno Fernandes ntago yari ahari ariko nawe araza kuba yagarutse kimwe na Pedro Neto ntago ari bahari kandi n'abakinnyi bose basanzwe babanze mu kibuga bakanafasha ikipe y'igihugu ya Portugal ariko kuri iyi match rwose baraza gukina na Armenia baraza kuba bagarutse nje icyo nashidikanya nuko Portugal aza kujya mu gikombe cy'isi iraza kubona tike ahubwo no gutangira gutekereza uburyo
bihereye amagiye kubera ko ntabwo Roberto Martinez bazamwirukana. Roberto Martinez bari kumwe yabereje n'igikombe cya Nations League, ariko nashaka uburyo amaximiza equipe ikinisha nka team, ariko namenye na 11 urya banza mu kibuga, ariko najya ashaka kugira ngo nimba nabyita abagaratiko abakinnyi beza biwe bose bajye mu kibuga, bigatuma ahindura abakinnyi umwanya, akanapanga ikipe abakinnyi batamacinga kugeza mu gihe nagarabona umupartner mwiza cyangwa se umukinnyi wakinana neza na Ruben Dias muri la defense, kandi afite abadefense abana benshi yahitamo, ariko buri munsi ashyiramo inasiyo bikarangira abonye ko icyemezo yafashe itari cyo. Yari yatangiye akinisha Antonio Silva mu myaka yashize, asigaye amushyira kuri bench, ejo agakinisha Renato Vega. Ntabwo arabasha kubona umukinnyi umwe w'umupartner wa Ruben Dias. Ikindi afite aba fullback benshi ntabwo aramenya yo guhitamo, ndavuga abakinnyi kuri 2 no kuri 3, ngavuge ngo uyu nguyu nubanzamo abihoraho hagati mu kibuga. Ubona ko akora amakosa ntabwo aramenya nimba ninduraza kumacinga na Vitinha na Bruno Fernandes, kuko abo ngabo iyo bahari bo umwanya barawizeye, ahubwo nindonduraza kubengero nyembo naye akabaye mediane nziza ya Bruno Fernandes, Vitinha na Joe Neves wa Paris Saint-Germain. niyo ngiye rega bakaba nziza, ariko rigiye azanamo Beneves ukabona yashyizemo na Vitinha, kandi Vitinha muri minsi y'amacye nka nimero 6 muri Paris Saint-Germain, ukamuzana Neves nawe wenda igitandukanye nuko aba ari wa sitting midfield wa mukinnyi. ahubwo Neves no akaba wakina gatandatu, ufite cyangwa gakina box to box, Bruno gakina noze playmaking role, ariko nyine we suko yabitekeje mu kinere aba wingana uko afite shora nyinshi rero ugabona arimo arahindagura cyane, ntabwo aramenya equipe nziza banzamo ngo ayikoreshe, kandi na backup zabo n'imisimburize, kandi yakabikoze bigatanga umusaruro. Rero no kureba ko hari n'amahirwe yuko Cristiano nako n'ibyago Cristiano ashobora imikino nk'ibiri, aramutse angwa imikino ibiri bakabona ati uyu munsi yahanwa uyu no munsi n'umukino uzafunga igikombe cy'isi. Urumva rero byaba ari bibi kuri Portugal, bagira amahirwe ibaye game imwe bamubaniza, ukundi mu musango murabizi ikarate y'umutuku ubundi abari hagati y'umukino umwe n'itatu uhanwa bitewe n'uburemere bw'ikosa wakoze. Iranko ko yateye rero ikameka iri direct, ntekereza yuko ishaka kuzaba imikino ibiri, ntago baravuga igihano azahabwa, ariko ashaka kuzaba suspended imikino kuri ibiri. Byaba ari kuri Portugal gusa nyine no kureba uburyo baraza kwitwa ku mukino wa Armenia. Nge mbona bari buze gutsinda ikibazo kikaba uburyo batangira gutegura igikombe cy'isi, kuko ikintu cyo bagiye kukijyamo bagomba kuba bafuvura. Ngo tuvuga Cristiano agiye gukina icyanyuma cyiwe nuko yarabyemeje, ariko na Bruno Fernandes urebye ntago twizeye ko afite imyaka 31 ubu ngubu. Ikibuta azafite imyaka ingahe? Biragoye 35. Ntago tuzi nimba Bruno Fernandes azaba kikuri level. Ruben Dias nabone uko nguko, Bernardo Silva nuko nguko, afite abakinnyi nka 4-5 bazaba batagikina, bagomba kuba barwana bakavuga ngo iki nicyo gikombe cy'isi cyacu cyanyuma kimwe n'umunyezamu. Nanarebye kubera umusozo wa kariyeri ya Cristiano n'ibintu heretse gutangaje mo na Piers Morgan kuri iyi interview cyane, aramutse agitwaye abenshi bati wenda buriya umupira bigendanye n'ibitego afite muri kariyeri ye n'uwo bamukompara nawe, bati wenda umupira wabaye feya bombi bagazasoza abakinnyi batwe bikombe by'isi mu makipe yabo y'ibihugu. Ariko Cristiano akakubwira ati no, yewe makurushikora bamaje barambwiye ngo uramutse igitego cyawe cy'igihumbi akora cyo gihereza Portugal igikombe cy'isi, yazabwira ngo muri kurota muri minsi cyane ni filime yasaga ni filime mukango, iyo ni filime. Cristiano akubwira ati mwarebye filime nyinshi yego mukanguke rwose mwarebye filime muri filime. Cristiano arakubwira ati bitabihura yabaribya muri filime, naje me national team nta gikombe na kimwe igira, bitatu ubu ngubu maze kwibihesha, ikindi mumbaza ni iki? Muranshungira ku mikino 6 igikombe cy'isi ko aribwo ndi umukinnyi ukaza udasanzwe. Ariko ntegeza ko bari yabivuze kubera ko abizi ko imyaka 40 yavuze ngo ntaga dreaming gutwara igikombe cy'isi. Hagize umukinnyi wakinye kuri level ya Cristiano uvuga ko atigeze arota gutwara igikombe cy'isi, we ntegeza ko yababeshye. Ariko impamvu ibintu yavuze impamvu ibyo yavuze aka kanya n'ubundi bishaka kumakinga sense nuko ku myaka 40 uri kugira ngo Cristiano avuge ngo aracyari kurota, kuko imyaka agezemo ni imyaka we ubwe ati control umupira w'amaguru, kuko ntago afite amahirwe yo kuvuga ngo nimba natwe iki gikombe cy'isi nzakora ibirenze ntware byuze cya 2030. Ntago amahirwe akiyafite, ntago afite amahirwe yo kuvuga ngo ngiye gukina Euro cyangwa ngiye gukina igikombe cya Nations League ngo ntayitwara tuzimproving ubutatu yitware. We ibintu byose abonye nk'aho amahirwe ashaka kuba arayanyuma, kubera ko imyaka agezemo NTM akantu kaba karerete irangiye ashaka kugira imvune rimwe gato ikatiranya ntitubimwifurije. Ariko Cristiano akayize imvune ku myaka 40 byabigoranye direct, ashaka kubona suspension nk'imikino ingahe nta kintu gikombe cy'isi direct karere arangiye nyine mu gikombe cy'isi. N'umuki rero utagifite amahirwe yo kubara ibintu by'ahazaza, ntekereza ko bivuze kubera ko abizi yuko adafite kubara ibintu byo muri future cyane, kubera ko
ibiri kuba aka kanya ntabwo afite ubushobozi bwinshi kuko ikintu cyose cyahindura kariyeri ye ku myaka agezeho aravuga ati ntabwo nkibidreaminga ariko aramutse avuze ko atigeze abidreaminga na rimwe cyangwa atigeze arota na rimwe gutwara igikombe cy'isi ubwo yababeshya ariko aka kanya nanjye ndumva ku myaka 40 nta mpamvu afite kurota gutwara igikombe cy'isi ayitwaye aba achievement akaba n'inzozi zidasanzwe kuri we ariko kubirota aka kanya kubira adafitemo ubushobozi bwo kuzakora cyangwa ahindure mu gihe bitabibaye no kuzasoza afite regret cyangwa se afite ukwicuza mu gihe bitabibaye kwishyira pressure kuvuga ndashaka ngo intego yanjye akabwitangaza kuri intego yanjye inzozi zanjye aka kanya nsigaje gukora no gutwara igikombe cy'isi aramutse agiye ejo ndibikongera kanya nuko byagenze mu 2022 bavuga ati Cristiano arafeirinze kariye nta gikombe cy'isi ariko arashaka kwerekana ko agiye kujyamo nyine ikiba kibe ariko enjoyinga hanyuma mu rindi tsinda Pologne turayibona muri playoffs ahari mu itsinda ryabo barimo n'Abahorandi bafite amanota 17 muri iri tsinda